Acclamez-le en cet instant. Mi poisi kwene, mi poisi kwene, mi poisi kwene, mi poisi kwene, mi kafui. Oh, tu Mi es poisi kwena merveilleux, Yesu. roi de gloire et de Nuti majesté. kokwe kple bubufia ye wonye. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. Tu nous as délivrés de la puissance du péché, transportés dans un royaume de gloire. Tu nous as rachetés, à toujours pardonné. Tu es l'auteur, le cri de nos victoires. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Chante avec moi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de ta voix, tu es merveilleux, mon roi. Quand je reçois le souffle de tes voix, tu es merveilleux, mon roi. Tes plans formés pour nous, non de malheur mais de paix, nous donnent un avenir rempli d'espoir. Promesse sur nous, oui et amen à jamais, nous accorde de vivre de gloire en gloire. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, mon roi. Je veux t'obéir, Seigneur. Quand j'entends les désirs de ton cœur, je veux t'obéir, Seigneur. Oh, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous infiniment au-delà de tout ce que nous prions. Oui, à toi qui peux faire par la puissance qui agite en nous infiniment au-delà de tout ce que nous
pensons. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. À vous. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Est-ce qu'on peut vous entendre? Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Dernière fois. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Tu es merveilleux, Jésus, roi de gloire et de majesté. Nous élevons ton nom. Oh, merci d'avoir loué avec nous, d'avoir élevé vos voix. Et nous voulons déclarer sur vous la sainte bénédiction d'en haut. Merci de nous avoir reçus parmi vous. Nous espérons que vous allez être grandement bénis dans les minutes qui s'en viennent. Au plaisir de se revoir. Soyez bénis. Au revoir. Wakafumao. Alléluia. Azon. Made. Amasilade. Pastor Gan. Avakweajia. Afiami. Amesi lade jutopomonya kakagan jisike poezi monola afiamia ma yo amenami. Otroya the thanks, and number 2 for the introduction. Permettez qu'au nom du corps de Christ au Togo, nous puissions remercier le chef de l'État qui a accepté parrainer cette croisade. Medemo mia adakpena Togo dukolola de Alessi eha nozimena. Ceux qui ont reçu leur miracle, la joie du Seigneur qui respire partout. Seigneur, nous demandons que cette nuit qui est la dernière nuit, que ta puissance se déploie dans toutes les vies. La puissance pour le salut, la puissance pour la filiation dans le royaume, la puissance pour mener une vie juste.
continue in the grace of God. La puissance pour continuer dans la grâce de Dieu. The power for healing. La puissance pour The power for miracle. La puissance pour les The miracles. power for turning everything around in every life. La puissance pour changer tout dans toutes les vies. Confirm in every life. oui. In Jesus' name. Confirme cela dans toutes les vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie The flow of the power of God que le coulement de la puissance de Dieu will continue in every life. va continuer dans toutes les vies. Everyone who has attended it so to say, Ici, va au te lieu payer à l'extérieur. everywhere, all Yo over le the world. dotomi le kekiabe jogwini aoji o le dotomi le radio jive Que akapopo la ya vie mea abondante akpe continue pa avec boso tous so ne les kore baptismes. nya pa Thank you, gbeme Lord, because we know you have answered. papa Merci, akpe na papa, obe parce que nous savons que ewe tu na nous as mi écoutés. fo This will be a glorious day, Egbere, receiving more ela and nye more nkeke and de more yi ke Et ce jour amadeke sera ma un jour nglobe glorieux, nous gbede recevrons gbede encore gbede gbede davantage eye de mi aga toi. xɔnu gangaga wo tso C'est gbɔ fait. o In akpe na o Jesus' name we pray. mi do Au gbe da nom le de Yesu ƒe Jésus, nous avons ŋkɔme prié. God bless you. Mawu ne You yra can mi. sit down. mi na nyi fa Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. mawu yra o As we conclude the crusade today, eye ke Lorsque mi da nous kpa concluons takpekpe la egbe a croisade ce I jour, want to make you understand that there's still blessing waiting for you. mato na wo be yayra ɖe gakpɔtɔ gali ne da xɔtsɔ ya ƒe me tso zã ya me dzi Salvation waiting for you. le salut dzimetɔtrɔ vous li na wo attend. zã ya me Amen. ɖeɖekpɔkpɔ li na wo zã ya me New life waiting for you. agbeyeye li na wo zã ya me Abundant life waiting for you. akpeƒe agbɔsɔsɔ li na wo zã ya me Miracle waiting for you. mebe nukunu nɔ te kpɔ zã ya me Healing waiting for you. dɔyɔyɔ le nɔ te kpɔ le zã ya me You will not miss your miracle. Vous ne raterez point vos dekentɔ miracles. mato ŋuti o la va What yi o am I talking about today? enya ka me dza tsɔ Disons-nous, na mi zã ya me de o quoi je vais vous parler? I'm talking on the ABC of all round abundant life and renewal. Je voudrais vous parler ce maponu na mi tsɔ soir ku ɖe de agbe l'ABC kple de la vie agbɔsɔsɔ abondante goto et du kpakple renouvellement yeye entier. wɔwɔ I remember when I ƒe was still doƒe etɔ̃awo A student. Je me rappelle quand menye j'étais be encore eyi me ke menye étudiant, And the sukuvia teacher will be teaching something. et teacher quand le nɔ nanewo professeur fiam enseigne, If he looks at my face, lorsqu'il Car regarde voilà mon ton visage, coup maintenant. see, can that be? et abe est-ce que cela est dame ya la possible? tema Do I wɛ understand that? Et dame ya la tu tema devrais se comprendre nu ma cela. gɔme Me a and say, William, this is as simple as ela va to na be de ABC. Et il me dit, William mais enu William, ya ce que me je dansais sesẽ là, ŋutɔ kura c'est o très simple comme ABC. And the miracle you are having today, as nukunu simple yi ne as dza kɔ zã ya me ya ABC. me Et sesẽ les ŋutɔ miracles que vous kura allez recevoir ce soir, c'est très simple comme ABC. Receiving salvation today, as simple edzimetɔtrɔ yi ne dza trɔ as zã ya me Recevez ya le salut ce soir enu comme zã aɖe ko ABC. dza nye na o And the deliverance you have tonight, as simple as ABC. katutu yi ne dza kɔ zã ya me ya edza nye nu dzã aɖe ko l'ABC. Anyone who can pronounce ABC, you are going to get miracle. ta ame sia ame yi ke la te ma gblɔ ɖeka eve etɔ̃ koa ke gɔme be axɔ nukunu zã ya me Est-ce que vous pouvez prononcer cela? ɖe mia te ABC. ma gblɔ ɖeka eve etɔ̃ Can ma you se ya pronounce ABC? Pouvez-vous ɖeka prononcer? eve etɔ̃ Your miracle is as simple as evɔ kaka agblɔ ɖeka be tɔ kɔ nukunua Et esu alɔme na wo votre vema miracle est simple comme l'ABC. the ABC of all ɖeka round eve abundant life etɔ̃ and renewal. evɔ la ke L'ABC ɖe de la vie akpeƒe abondante et du agbɔsɔsɔ kpakple renouvellement yeye wɔwɔ me entier. We're reading from Psalm 103 verse 1. yakle le Nous allons salomo lire ƒe à agbalẽ partir alɔƒã du ɖeka psaume kple ame 103, tɔ̃ kpekpe verset gbãtɔ 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. nu Mon sia âme nu si bénit ke le menye l'Éternel, ne que tout ce kafu qui est en moi yehowa ƒe ŋkɔ bénit son saint nom. My soul, Mon ebe âme, luʋɔ nye because it received the blessing of God, my soul, bless the Lord. esi puisque ke mawu tu yra wo reçois ta la kafu bénédiction de yehowa ƒe l'Éternel, ŋkɔ mon âme bénit All that l'Éternel. is within me, ebe tout de ce nu qui est en sia moi, nu si ke le everything menye in me, tout nu ce qui est sia en nu moi. yi ke le menye inside. ememe Because they all receive the blessing eyi of me the ke wo Lord, the tɔ be nu sia nu renewal yi of ke the le Lord, menye bless the Lord. mawu awɔ Alors, wo comme ils ont yeye reçu la mawu bénédiction yra de wo ta l'Éternel, le ebe renouvellement de kafu l'Éternel, yehowa alors bénissez l'Éternel. Look at verse 2. kpekpe ame Regardez le ve ya verset salomo alɔƒã Bless ɖeka kple ame the tɔ̃ ʋu Lord, biblia O nyakpɔ ɖa my soul,
forget not all his benefits. Si mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Benefits from heaven. La bénédiction du ciel. Blessing to every part of your life. Le bénéfice pour toute partie de ton corps. Heaven loves you. Parce que Heaven looks at you. And heaven blesses everything in you. It says, bless the Lord. Le ciel te regarde. Le ciel aime tout ce qui est en toi. Et pour cela, bénis l'Éternel. Look at verse 3. Regarde le verset 3. Who forgiveth all thine iniquities. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Is so loving. Il est tellement merciful. He doesn't say that sin is too much. That sin has been continued for so long. Every sin you have committed, all the iniquities, bless the Lord, oh my soul. He forgives all thine iniquities. Il ne dit pas que ton péché est trop grand, ton péché est trop, mais il dit mon âme bénit l'Éternel. This is the final day of the crusade. Ce jour est le dernier jour de la croisade. Remnant of sin remaining, it will forgive you. Et s'il y a encore un petit péché qui reste, il va te le pardonner. Guilt still remaining, he'll take the S'il y a guilt n'importe away. quelle culpabilité encore en toi, Dieu va te le pardonner. And then it says, all thy diseases. Et il ajoute au verset 3 qui guérit toutes tes maladies. Toute maladie. Every disease, chaque maladie, it's going to be removed. il va l'enlever. Disease. Et qu'est-ce qu'on appelle la maladie? Break that word in English into two. Alors, il dit ma et l'a dit. Whatever is disturbing and is breaking up and is removing your peace and your peace, the Lord will remove it. Tout ce qui trouve ta c'est là eya ye xɔa wa gbe le yɔdo si me mianye be gbegble le anyigba dzi vɔ gbegble mavɔ ɖe hã gali gbegble ɖe kpekpe kple yɔdo ɖe kpekpe ko ɖe ɖe ŋkɔ na wɔa eza ya me yehowa la ɖe wòle me. Nenema ke ye gbegble kple tsɔtsrɔ̃ mavɔ la gbe agodo hã ela gaɖo le hã me lo. Ebe eya ye tsɔna menu veve kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔna na wo eya ye ma wɔna na me. Egbe yi ke nye zã kpɔtsia le takpekpe ya mea yayra yo mate ma xlẽ wɔa. Wa Yehowa le na wo le dzakɔ ɖe dzi o. Kpekpe amatɔ eya ye tsɔna nu nyuiwo ɖia ƒo na wo. Ekpea ɖeɖekpɔkpɔ. There is satisfaction. Enu dzedzi na me kpɔkpɔ kple yayrawo. Eza ya me ɖe Yehowa la tsɔ nu nyuiwo katã na miame yiwo katã le gbedo ge ɖa le zã ya me. Enu yi ɖe kpekpe yi ke la gbe yɔ Yehowa be kɔ zã ya me. Ame sia ame yi ke la gbe do gbe ɖa ado ɣli na Yehowa zã ya mea Mawu la tsɔ ame sia ame yi ke la gbe ke nu eye wòayɔ Yehowa be kɔ zã ya mea ela tsɔ nu nyuiwo aɖi ƒo ne miame mawo lo. À travers ce qu'ils auront dit. So that the youth is renewed like the eagles. Ebe alebena negaɖoa ɖekakpui abe hɔ̃ ene. Egɔnye be Mawu da gbe xoxoa tsɔ ƒu gbe. Mawu le ɖe nu kaka ɖa ele tsɔ dzidzɔ le de me o. Elabena egaɖo aliwo ɖekakpui me abe ehɔ̃ ene.
Zayame Le Yehowa le Seigneur wena. le fera cette nuit. Baba Zayame Yehowa le wena. Pour toi. Baba Yehowa le wena Zayame. Tiko mama nele. Pour toi. Pastor be tiko mama nele ha. Blessing tonight. Viens ici Zayame pour la ya. bénédiction cette Ya nuit. yirae na trozu le Zayame. Our invitees, everyone online Nyame yo kata nyame tonight pepe. is going to Nyame be yo a kata time ye le of do great tomi le radio de miracles. l'évangile kapopo yame. La femme la doma fisia fia Zayame ya. Ya yirabe chine jakode nyaba gbeme. Ne jakode nyaba bomo me le Zayame le Yesu pa Le come. Seigneur vous bénira aussi ce soir, votre corps, votre âme, votre esprit. Tout cela sera renouvelé cette nuit. Three things were conceived. Enu amaton. Trois choses Ye à voir dans mi le asro message. fia jo Zayame. Premièrement, A. Enu gbanto. To be Enu velia. B. three Kple enu etonlia ye tabi obe deka eve eton. Enu gbanto. all abominable secrets. Elle be na Premièrement, gble abandonner nuwara les secrets nyɔnuwo kata abominables. yiwo ne wɔna di to dzimetɔtrɔ me. With absolute surrender. Evelia Deuxièmement, xɔse croire avec un kple abandon absolu. asiɖeɖe ameɖokui nu na ɖela blibo ye akpatɔlia va ke na agbɔsɔsɔ Now you are going to have number kple one. yeye Vous wɔwɔ allez ƒe premièrement tɔtrɔ prendre ƒe le nunana nye be akpagbãtɔ dzi ke to na se nugbãtɔa With nugbãtɔa ɖe transparent repentance. Yehowa be abandonner des secrets gblẽ wò nuwawo la abominables nyɔnu à yiwo ne travers wɔna le une bebemea repentance gblẽ wo da ɖi to sincère dzimetɔtrɔ me. transparente. Is holy and C'est là. righteous. Dieu Mawu ɖe. est juste Mawu et kɔkɔetɔ saint. ye To wònye bless us. Il eye veut nous wòdzi be bénir, yayra He o wants us to abandon. vɔ mais il veut que nous edzi abandonnions. be na da asi le nanewo ŋuti Il veut que nous eɖo la rejetions. tsɔ nanewo ƒu gbe Cast away. eɖo la lɔ nanewo to le agbewo me Abominable secrets. enu nyɔnu yiwo ne wɔna le bebemea ƒotewo ƒotewo Repentance. Et to que nous venions à lui avec une dzimetɔtrɔ repentance si transparente. mekɔ Look at that number one. Regardez le Enu premier gbãtɔa. point. Number one, abandon all gblẽ abominable nuwaɣla secrets nyɔnuwo with katã transparent ɖi repentance. kple Abandonner dzimetɔtrɔ les secrets si me dza abominables à si travers me une kɔ repentance In Psalm 19, transparente. in Psalm 19, Salomo verse 12, pagbalẽ C'est le psaume 19, etame wi verset asieke 12. kpekpe ame wi eve understand his errors. ebe ame ka peut comprendre nos atem erreurs. ase miabe vodadawo gɔme Cleanse thou me from secret faults. ebe Yehowa le tsi nam Purifie-moi des tsɔ nye péchés nu vɔ secrets. siwo mewɔ le manyamanya me la kem And our secret Seda. abominations. egɔme nye be Nous ne nanewo comprenons lia pas nos abominations miwɔnɔ le secrètes. bebeme ye mi mesena wo gɔme o. Church. Je vais à eyina tsɔtsi l'église, lo Baptized as an infant. eye to nam be le ɖevi mea wode tsi ta na ye The Holy Communion. eye woe ato nam be woyɛ xɔ kɔmino le ɖevi me Help other people. eye ye kpena ɖe ame kpɔtsyɔ My ŋuti heart, like my hands, yea edzime kɔ na ye ye ba si me hã kɔ we do not understand our secret vɔ abomination. mi mesena nu yiwo mawoe ya le yɔ be nuwaɣla nu nyɔnuwoa mi mesena gɔme Ce o. que Dieu regarde, Menya nu ke mawo kpɔna Is abomination. nanewo le agbewo mea mawo le kpɔ be nu nyɔnu ye Abomination in our character. ekpɔ be edẽ le asiwoa edẽa ƒoɖi In our habits. ekpɔ be agbenɔnɔ mekɔ o Abomination in our lifestyle. ekpɔ be afɔɖeɖewoa medzɔ o Do not understand ne comprenons our pas. secret abomination. eye mi menya be nu nyɔnu mawoa yiwo mi le bebemea mawu atsiri Who o can understand his errors? eya ta egblɔ be ame kae atem akpɔ eya ŋutɔ ƒe vodadawo adze si Cleanse thou me from secret faults. ebe tsɔ nye nu vɔ siwo mewɔna le manyamanya me la kem 13, kpekpe ame wuietɔn et le verset 14, it says, Louis keep II, back thy servant also from presumptuous sins. ebe na wò subɔla na ƒo asa na ɖokuinu dzedze ceux qui ont des idées de ekpe péché, ame aɖewo li ɖe You mean nu vɔ be susu nɔna et qui tame na wo présument d'avoir l'amour eye de Dieu. woawo ŋutɔ buna be o mawa lɔlɔ ye tso gbɔ on the face of his only begotten son, gbɔ God is love. ne megatu ta megaɖe ta ɖe Yesu be ŋkume hã tso mawa lɔlɔ ye nɔvinye God is enu love. ma Et certains disent enu Dieu a amour. bebeme nu ye nuawo la ye menyɔ Him. Et ils peuvent Abede. lui désobéir.
presumptuous sin. It doesn't mind if I take the Holy Bible. I don't like that page. I don't like that page. God is love, and I tear those pages away from the Bible. Il va me pardonner cela. Il est amour. Il aime tout le monde. He doesn't mind if I take his wife and defile his wife. The Christian is full of love. Look at that woman. She's a believer. She's full of love. She doesn't mind. If I go to her husband, I mess up the husband and myself, I will commit sin. That's presumptuous sin. That because God is love, we sin against him, thy servants also from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then shall be upright. I shall be upright. I shall be innocent from the great transgression. So we come to the Lord. The Holy Spirit himself it makes us realize you have secret abomination. With repentance. And the repentance you come with is transparent repentance. You are not covering up anything. Church every Sunday. I have done what I should not have done. Since you knew you shouldn't have done that, why did you why do you come every Sunday in the presence of God and you tell God that same thing? What I should have done. You know you shouldn't have done it. If you know you should have done it, why do you come and tell God every Sunday? That's a secret abomination. It's presumptuous sin. You ask for the grace of God, not to continue like that. Job 22 verse 21. Acquaint now thyself with him, and be at peace, thereby good shall come unto thee. Acquaint now thyself with him. Is holy. Be acquainted with God.
justice. Mau jojoe. Ne chehon le mawa. It's a God that hates sin. Enye mau ikema lona nu fowo. Chehon le mau is angry with the sinner every day. Mau dona dome jude nu fo lanti gbe siasia gbe. Amola bia e mau adona dome jude. Let me ask you. No vinya mabia o. You always come to a man's house and you always, every time you come, they feed you, they give you everything you need. Before you go, you defile their daughter. Donnez-moi cet exemple. Je vous donne un exemple. Si vous donnez à manger et après de partir, tu sais Dieu te donne la santé, il te donne un bon sommeil. Take his scriptures, prends sa parole. you make them unholy, you make them unrighteous. Shouldn't God be angry at you? If you're going to be acquainted with God, Si tu dois t'attacher à Dieu, what he loves, tu dois aimer ce qu'il aime. you will hate what he hates. Ebe ekema nunyo la swasi olo pipi blabe vove ebe kose si docho epe nume eye na jra epe nyawo do de wo jime pipi blabe voton ne etrova nu se o katato la gbola chale ela joge le gbo ne tro de ma o nu se katato lantia doyi wo ya afina batefe ya na nye bibubu nu tu alo nyonu ne teda le mawu wo la gbo abede ne trova nu se katato la gbo seda ekema agado te Yehowa la do amade tesaya me mabe Yehowa la amade do ge tesaya me nyama yo nyaba gbe achaka nyama yo nyaba gbe akata me ga nya talent yo nyama yo nyaba gbe akata le basa basa nyama yo nyaba gbe a le kwa be ekpeti keke geje come esaya me ya Yehowa le mia kokoge ajramiro mia no plo le Yesu ban come vode será elena obetutu bana tro de ma onu so katatolanchi ebe ne etenu majo wo da ha chowo agbadogbo e mayoyo na be jime totro esegome ya e mayoyo na be jime totro ntonto jime totro yike me ko e mayoyo na be jime totro adodui vavatoa eye manonua enu koko agbo yim ano vavam ano yim ano vavam aw wonto ne nya gbein no na wonto ne nya ba numo omanyo enu ma ye ne wona zasia sa ne zagato ko ne jo ne chemo be wona enya ba manyo alo tote wo la jujuela tachilanchila yo yo na ba chima totro enuma ine wona le bebe me achowura ma madeke makpo be amadeke nto hanye biomanye holo nyomanya numa be me wona ntokro seda wona kaka be ye no bi Kristo to ogo ha o manya be no na gbema o no bi
Amade yenye bebe mama gbe ayi nom ne le menyo. Enya be agbe mama don ejio. Bible abede etenu mana ha cho agbado gbo. Mi na be yi mi ba tepe ya alo le sema unya ya mi adasi le nouveau wowo nu ti mi atro jime. Eye mi adasi le nu nyonu ma yo mi wona nti na wenene ma Yehowa la kpomla ni na o. Mabedi ne wenene ma wala cho nouveau kata la ke o. Agbeyeye la swasi o. E la fi ma ha. Baba agbeyeye la swasi o. Yehowa la tukao cho nu nyonu ma o kata wowo me. Vo ne me jo tro jamori. Ye ne kpoto le tuta de nkume ne Yesu aga sia game. Ne me da si le nouveau nti ore. De sia bena elle le ku mu jem. Eye na nye be ne kpoto la gbe xoxoaji ne gbebe ye matro jimowa nye be de amegbeto kata pe nu wona wa o le gaglagbe le mawo be nkume ela be mawo le jipo le kponu yo kata amegbeto vi wona le bebe me la nyigbaji eye agbenono mawo kata le kwabe ele tuta de nkume ne mawo ene eye gbesia gbe ro we ne foko wa atuta de mo ne mawo na gbe foko la tuta de mo ne mo kaka na baku no vi nyewe ne kpoto la gbenono majia ne menya wo wa egbona joma vo me yige egbona joma vo me yige eye miame yo kata ga kpoto le tuta de monnaie ma wa kaka avec quoi ne kukoa avec pas de que le joma vo me ni mable mi o vane va puto la gbo eye ne bia ma obele chepe nouveau kata choke ma one na ya gbe yeye to ji moto trome a eye magano tut ta tum de ma oben kumo magano juma wo magano jaglare ma wunchi o no binye ne wene ne mari ma wala cho nouveau oke o eye ejira jo wo nto be chebe nouveau choke eye gbesi agbe ya wa gbe nono la no kafu ma wu la no do ma wu de ji ne ba jo le keke ya me anyigba ya ji a ma wu nto la kplo a cho ve dade do kigbo le jipo jua me akpene ma wu be jipo a ele yigelo mabede nye ama le jipo yiga ela be ma tote fififi ne eye ta ma jipo nyama ga kpoto la no ta chum de mo ne ma wo mele jipo yige nyama kpoto de ano de ta de mo ne ma wo la ela ba ma jiba ma ifika jipo menya be Yesu ko de tanye yike Yesu ko de tanye a ma tro le nouveau nyoyo me ma ko Yesu ji se nyama ga wo anu yo bu alonyi nu bada mo ben kuma o matro jime nu banto dasi le nu nyonu o katanchi eye na tro jime jime to tro ikemela ko e manyi nu banto a ikemisron azo enu velia ikemia gasron kwese eye na chodo kio na blibo eye na doji de wo kona meto lanu blibo ela be ye nyenya be kona meto ametike kude mi atara ticho ganu
be ya de miaƒe fɔ bubuwo katã tso eyae nye miabe kɔnametɔ eɖo la do dzi ɖe ŋuti nɔvi nye do dzi ɖe Mawu ŋu megado dzi ɖe Satana ŋuti o lo ne do dzi ɖe ŋuti koa do megblẽ mi ganɔ dzi dom ɖe ebokɔwo kple afakalawo nu o elabe abonsam be subɔviwo nyi ne do dzi ɖo nu koa do megblẽ mi ganɔ dzi dom ɖe vodudɔwɔlawo kple amegãsiwo nu o ame mawo ne mi kpasawo doa abonsam be dɔlawo nye elabe wo blena me abe yakpe ɖe ŋuti o yeawɔe na o be mi va be yewo nye papa amegã ɖeɖi le kɔƒea me be wobe ne va koa yeawɔ nuwo yakpɔ gbɔ o eye mi yina wo gbɔ tutugba wo ŋutɔ kpɔ wobe asa dzi ɖa mi kpɔ wobe akpata me ɖa mi kpɔ bokɔwo be xɔa me ɖa mi kɔ wobe akpata me ɖa mi kpɔ afi ŋutɔ na anyi ɖo le afa kam afi wo na anyi le vodudoa tɔ ma mi kpɔ teƒea tɔ ɖa nɔvi nye ye enu ma mele kpeke ge ɖe ŋuti o meganɔ wo gbɔ yim o elabe papa ehunɔ ma yi le kɔƒea me ɖe yi le dua me ɖe ne ela blo be yayra viwo vɔ akpɔ ye ŋutɔ viawo ya ɖa kpɔ be ɖe ɖoƒe ka viawo ŋutɔ ɖo ne be yakpe ɖe viwo ŋutia ne kpe ɖe ye ŋutɔ viawo ŋuti woanye naneke gbɔe ta ame mawo katã ɖe ame yiwo katã ƒoxla do ame ma dzi ɖe migado dzi ɖe wo ŋuti o vodudɔwɔla mawo hunɔ mawo afakala mawo bokɔ mawo migado dzi ɖe wo ŋuti o mido dzi ɖe Yesu nu mido dzi ɖe Yesu nu Yesu ɖeka ye nye xɔnametɔ Yesu ɖeka ye ɖena me Yesu ɖeka dzi nato dzi ɖo eya ye tsɔna nu vɔ kena me ye ɖeka koe ne eve gbɔa la tsɔ nu vɔ la ke o la trɔ agbe wa keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ ele be miado dzi ɖe miabe xɔnametɔa nu eye na bɔbɔ ɖokuiwo ɖe egɔme kekekeŋ na tsɔ agbewo ne blibo nɔvi nyewo me nenema ye tututu mi wɔna le kɔndzia ne ne yi kɔndzi le dɔkita gba me nenema mi wɔnɛ ma seda elele dɔ ɖe yewo be woawɔ operation no woawɔ dɔ na o eye kɔndzi ɖe ma le afi ma eye yi ke ne ɖo kɔndzia wola be ɖawu eye woatsɔ awu ɖe me tsɔ do ayi ato ne dɔkita be o dɔkita megbe nye medza ɖawu o dɔkita la bia be nu kata ne va ɖo mi ɖena wu alo ale be woatsɔ wobe awu adɔ wu ado na mie azɔ afi ne le se vevea lea dɔkita be ɖe yawɔ dɔ le teƒea ne yaɖe vevesesea dzo ate ɖe dɔkita megakasi nu ŋutɔ krɔ megakasi ŋuti nyo ke ne wɔna nenema ɖeke la wɔ kaka la wɔ dɔa na o leke dɔkita la wɔ kaka ɖe enu ma yi le ƒodo na wa aɖe dzo hã abe be dɔkita ŋutɔ ne nya amegã yi menyea eye be dɔkita wo ŋutɔ ne nya be egalasi nye ŋutɔ lo amewo buna mu ŋutɔ amegã ŋutɔ menye enye amegã ya enye nyɔnu gã ya ŋutsu amegã ya ma va tsɔ ɖokui nye na woe adzo kasi ŋuti nyea mexɔe se be mi mewɔna na dɔkita nenema le nya be kɔŋdzi o
ne me tsɔ ɖokuiwo na dɔkitawoa blibo gaɖe me wa kaka ɖava nya abui ko wa dono ko awɔ ya edzo ya lɔme vɔ eba ebɔ ya ela wɔ ebe dɔkpo ta enu yi ka gblɔm mi le na mi o enu yi gblɔm mi le na mi nye be ɖe nenye be me tsɔ ɖokuiwoa na Yesua blibo keŋkeŋkeŋkeŋ tsɔ da lɔme na Yesua woa abale ke me tsɔ ɖokui na dɔkita ne wa mate ma wɔtɔ le ŋuti o Yesu ɖe edzi be ya wɔ dɔ tso nya ba gbe ŋuti Yesu dzi be ya ɖe enuma yiwo le dom ƒo na mia edzi be ya ɖe nuawo da le mia ba gbe me edɔ Yesu be ya wɔ na mie ma enu yiwo katã nye enu yiwo le dom ƒo na mi mia ŋutɔwo mi mate ma ɖe wo dzo oa enu yiwo katã wonye nu vɔ̃ nu yiwo nye kuxi nu yiwo nye agbawo le mia dzi mia ŋutɔ mi mate ma ɖe wo dzo oa ele be nya tsɔ nya ɖokuiwo na Yesua keŋkeŋ ale be ate ma wɔ dɔ le mia ŋuti abale yi ke ye ame ma yi ke yi kɔŋdzia etsɔ ne ɖokui na dɔkita be ne wɔ dɔ na yea nenema elabe edo dzi ɖe dɔkita ŋuti ta wo nenema ɖo de atsɔ ɖokuiwo na dɔkita ɖe be ne wɔ dɔ na yi eye wòakɔe atrɔ tɔ teƒea nenye be me ka ɖe dzi be la te ma wɔe oa mɔkɔse be mi ma wɔna nenema o eɖo la ka ɖe dɔkita dzi hafi ayi gbɔ le kɔn dzi ta dzidodo ɖa menu ma ɖokui tsɔtsɔ na blibo ma nenema pɛpɛpɛpɛpɛ ye wole na wo be natsɔ ɖokuiwo tsɔ na Yesua keŋkeŋkeŋ ne tsɔ ɖokuiwo nea etsɔ ɖokuiwo ne blibo edo dzi ɖe nu ɖe Yesu le dɔ wɔ ge le agbewo ŋuti eye la dzra agbo me ɖo ale be agbo me na kɔ na vo keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ nye ya me xɔ Yesu dzi se gblɔ sese ɖe be me xɔ Yesu dzi se egɔme nye be etsɔ ɖokuiwo na Yesua kekeke be ne wɔ dɔ le ba gbe ŋuti egɔme ma dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ etame nyi pikibla tɔ̃ vɔ atɔ̃ eye Filipo kenu eye to ebe eye wòɖe gbeƒã Kristo ƒe nyanyui la nɛ leke mi dzena si dɔkita yi ke awɔ dɔ na mi o ame aɖe gblɔ dɔkita ma be nya na o leke na wòanya be Yesu ɖena me o be Yesu ye yɔna dɔa me o ele be ame aɖe abe Filipo ene ɖe nava ake nu agblɔ mawu nya aɖe Yesua atsɔ fia o be ale kple ale Yesua le ya eye ne le se Yesu ƒe nya be enye ɖela be mawu tɔe va ɖo ɖe anyigba dzi va keke yame be wòava ɖe ame yiwo katã xɔ yama dzi se ale gbegbe mawo lɔ keke yame wòtsɔ ye be tenuvi tsɔ na ɖe mía ta be ame sia ame ke xɔ yama dzi sea bena matsrɔ̃ wo vɔ akpɔ nu ka agbe mavɔ ta ne xɔ alo se nyama megagblɔ be wòkpɔ mave tseki kpɔ mave danya ŋutɔ kpɔ be ɖe ele me ɖowo hi edɔléle ma ɖe lãme na wo lo wobe va no awɔ dɔ no be
Mabe dekpo ao. Nekpoto. Be obe yele glikpo. Ma dekpo. Ah. Ete potonoji falo. Potonoji ano yim. Ese Yesu benya. Benye hona meto. Yesu nye de la. Yesu ye trona me. Eye olebena do jirenu. Eye edam gedewo. Yesu trona me gedewo bakbe. Eye ne se Yesu benyare. Nou ka olebena o. Kwe jise. Bibla be Filipo kenu. Eye wo gloma unya. Si wo klela kple bubuo nuti do. Que ponu le Yesu nchi. Pepe bla ton voate. Si wo no moi di na se kola. Wo va kede etosisi soe adenu. Eye Ethiopia nu tua bia Philippe be kpoda etienye si nu kata nyema de mauti etazire ka omaha. Pepe bla ton vo André. Philippe do nu nebe nenye ben ekwese cho wo jibli bo me kola. Nene kwese cho wo jibli bo me kola. Edola kwese. Menye ple eji afan ple afan. Ebe makwasi ji ma ho Yesu. Voa ne mi pa le tepe ya otro ya magbatro ayide fada gbo alo nu no la gbo abe tro vunuvo poti o mene ne wa dogbere tanye ne ma tro diame blibo enu ameyina nenema o ewe mai dokita gbo dokita be ya we be do me kwesebe mi meyina ajo le dokita gbo ple do a aga cho ihunu ha gbo be dokita o debo hunu ha wenu aw ele na obe na ko Yesu ji se blibo ne megachona neke acho no pede Yesu anchio acho Yesu ple Maria abe Yesu pakple nu no la lo fada aw egom menye be me ko Yesu akple jiblibo edi me totron tontore elle na obe na ko Yesu to jiblibo me na kwesebere ye pe de kpokpo ale Yesu be vosa de ka yike woda mesia metako me Yesu de ka ede na me Philippe do nu glone bena nenye be ne kwese cho wo jibli bo me kola ekema ne keme khemo o Ethiopia nu twa do nu ne be me kwese bena Yesu Kristo enye ma uvila eya e ma ule no te kpocho gbo ezaya me a eja kwese be Yesu de kai de na melo ema ke me wato ayodo ezaya ma kwese be Yesu de kai yona do ame nene mai wato ema ji wato eye wa yodo nyebe cho zaya mede Yesu de ka ye de ka konti ya donu do ne wenene ma dom de ka konu pepe bla ton vo amenia en nous make ato tasia damla eye wodi gede chiame eye Philippe de mawuchita ne
Fikibla tombo acheke si wo togo to chiam tete kola apata be gbogbola ko Philippe Joe. Seda no kata no tu ya bia ba demo chitana izireka o. Etilo. Enya dolo. Menye bébé violo. Seda ela beri erwanya beri. Etideta Yesu eglobe wa we. Wa de chitana mesio khoyeji se. Yesu be amesike khoyeji se. Ayo demo chitane wa de. Bébé vi ke konke kama nyiko. Me ponya na ndeke kure Yesu anchio. Me ponya na ndeke kure jima totronchio. O matema kokwe kwa be le detimo chitane o. Bébé vi obe ma ochi de tamare. Chochi de la ope nu dodo e Yesu me fia nene ma o. Nu tu ya gbe me kwese. Eye me poton popopolo. Eye ba ti deta ulu ma yo na ne bebe viwa batema kplo oken alo akplo ameke chore agbema vomo Yesu be mi be glo ma onya ne amewo kata amesike khoyeji seya ewu me be nya apeto kle de la amemaye wa demo titana e ya mesike be khoyeji sewa wa bofo e nenye be ne kwese aya ta Philippe gbe ne kwese ya ebe me kwese aya ta o demo chitana no tuyado ebe me kwese a kwese eye na don de Yesu de kape konchi eye na do ji de eya ha de ka konchi pekebla tonvon a sheke esi wo dogo tso tiame tete ko la aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ kɔ Philippe Joe alebe Ethiopia nutsua megakpɔe o gbɔgbɔa ele ɖo kpe dzi be Philippe wu doa nu vɔ ebe alebe nutsua megakpɔe o ke eya ha dze eƒe mɔdzi kple nuka dzidzɔ elabe nutsu ya yi wòtrɔ dzime amawo ne dzidzɔ nukata gbãtɔ eɖa asi le yeƒe nunyɔnu yiwo wɔna le bebeme adzamea eɖa asi le wo katã ŋuti eye wòtrɔ dzime ŋutɔŋutɔ evelia nutsu ya exɔ xɔnametɔ ya dzi se blibo etsɔ yeƒe dzidodo katã ku ɖe ŋuti eye wòbɔbɔ eɖokui ɖe egɔme keŋkeŋ nutɔ̃lia zɔ nutɔ̃lia va kena agbɔsɔsɔ kple yeyewɔwɔ ƒe tɔtrɔ ƒe nunana la ele be nawɔ nyametsotso be meɖo la va enya ya ɖe menye nu amebu wɔna ɖe ame teƒe o menye nu mawo nya gblɔla la wɔ le teƒe o wò ŋutɔe la lɔ faa la va wò ŋutɔ nenye be ɖela li vɔ enya be xɔnametɔ hã li vɔ enye be ye ɖekae trɔna me ƒe agbe eɖo la zɔna ve gbɔ zɔ ne na ve gbɔ eye ne ve gbɔa ame yi ne nye ɖe gblɔe nɛ nu yi dzim ne lia gblɔe nɛ gbã na to ne be yi dzi be atrɔ dzime aɖe asi le nu vɔ ŋuti nu gbãtɔ ye ma
il est diagbe mavo. Nous banto, nous vochochoke. Ne wo ya vode, seda ne wo ya vode. Ye na bia toyoyo. Edola da fo banto, afi ava da fo velia. Nous voulons nya le vevede tchou nous ka dolele benya. Nous dolele mi sene be veve bon nous voulons ya brena la mentia mi manyane. Nous voulons de elle a be anyi dolele. Elle ko be anyi doyi ke la lovina o. Akpono ba lo kata o lia o le jajaraja eye manya ne le nu ha me ganye eye me le sebebere kan la love you bo adolele ma le na ba love you le nyi a love you le du o le nyi ale gbegbebe do ava ka Canada me apen la me ale be e ba to na do mata da enu ya yi ke mi me kpona ebe eveve nyenye wa enya fokunu cho unu ke mi sena le lame na mare ku le nu edolele me ateme jipo fa Lazaro ku pakple ye pe dolele ya voilà Lazaro re tika oye o e jipo vone wa made ne kuchinu vo o me a mele jipo yi gbede o e yatam e dola nye bede e ji me totro ye nye nututu gbanto ye o jina le ma ugbo be ma kuchinu vo mo na ne kuchinu vo me a mele jipo yi o ta ne o ya ne va ma ugbo ko gasia gamea ye me dolele lo ilame benyalo lekekpeleke emma ko ewe ya ne va jin e be donchi ko ne va jina no bi ekuku ge na ekua ekuchi nu vome ya ele chochro me papele joma vome ige e yata enututu gbanto ami gakpoto le gbleke jime totro papele adasi le nunyonu wo onchi na tro jime voa e gakpoto anyigbaji aha azoa ehia haya lamese na tenu agbela nyigbaji jipo ya li tso mavo ide mavo me eye jomavo ha eli tegbe eli da epe alofa o epe akpe o epe akpe o ela pima da me vona la pima o ne khodoyoyoa noyi ekhodoyoyo avojo la gbela nyigbaji epe blave epe blaton pe alofa de ka enu gbana chochoge enu lava yigbe de ka vone tro jime ye mau de lubon mau dagbe wa no binye ne eba ku ha megbe a ave no paradiso ame tio mavo yide mavo me ayata sego mebe enu veve to ayenye jime totro pe lubon pe dede popo ayata Yesu be va ebe mi va gbonye mi ame yo kata agbale pe eye nuka agbale mi anwumde ya nami jujo Yesu be anami jujo Yesu be anami agbemavo Yesu be de ne tro jiamevo ye na wa agbemavo e wo le jime na wa azo epe alo kwasida alo jinu alo pe yo na chono agbela nyigbaji azo na ba bia be de Yesu yodom na ma chono agbela nyigbaji ela be ban nouvelle to aji metotro e khwevo ma ucho nouveau okel ena onu chi fafa ena be ne vocho nouveau osi mevo
emaila na be na noa gbe le paradiso me tso mavɔ ɖe mavɔ me ke mekpɔ vɔ o emegbe vɔa atebia mawu dɔyɔyɔ be na tsɔ nɔ agble anyigba dzi ele eƒe ɖewo me hafi ku la va kplɔ wo dzo. Ezaya me amawo le yɔ be vinye va mebe Yesu le yɔ be zaya me vinye va Ezaya me le yɔ be mi va mi te va gbɔnye miame siwo katã le agbagba dzem ye agba le mia wom la Yesu be yana mi dzudzɔ Zaya mea ela na o dzudzɔ mebe Zaya me la na o dzudzɔ Yesu la na o dede Zaya me elafi ma Yesu la tsɔ nu vɔ ke Zaya me Yesu la na o agbe mavɔ Zaya me ame sia ame yi ke va ye gbɔ la ye ma tsɔe ƒu gbe o lo ne ve gbɔ Zaya mea ela xɔ atsu mebe la xɔ atsu la tsɔ nu vɔ o ke o ela be wònye xɔnametɔ Yesu dem Yesu metsɔ agbenye na o nyame yiwo katã tso le do gbe ɖa enu gbãtɔ yike na wɔe nye be ɖasi le nunyɔnuawo katã ŋuti nunyɔnu yiwo ne wɔna le bebeme ɖasi le wo ŋuti eye edzi be yadze xɔlɔ̃ kpakple Yesua awu ne yra o akpe. Nyame yo katã le ɖo to mi le radio de l'évangile gaƒoƒo ya me nyame yo katã tsɔ nyaƒe agbe na Yesu le jive ya ƒe alawo dzi nyame yo katã le keke ƒe dzi se mawunya zã be miatsɔ nyaƒe agbewo na Yesua mi ɖe kuku be mi gana anyi o mi gakpɔ nanyi haɖe o nyabe amenu toƒoɖolawo gbɔna mia gbɔ zã ɖe ya eye wola xɔ miaƒe nyanyananawo zã ɖe ya ta nyame yo tso fifia ye pastor do gbe ɖe mia ta mi gana anyi o conseiller ele veve ŋutɔ ta mi kpe ɖe mia ŋuti mi gakpɔ nanyi haɖe o mi do dzi vi ɖe ko conseiller la va zã ɖe ya. Mi trɔ tite conseiller gbɔna nya gbɔ akpe na mi yes mi wɔ nyuie ɖe conseiller va le ɖo conseiller mi ɖe kuku mi va mi wɔ kabakaba ne mia xɔ amewo be ŋkɔ ɖa eye mi tsɔ nyaƒe agbe na Zaya mea mi gakpɔ nanyi o conseiller gbɔna mia gbɔ mi le de koko conseiller ne va kaba amewo le tsitre le afi ya amewo le vegbetɔ dome gbagbagba zã conseiller ne ƒu du va kaba woakpe ɖe mi. Tsɔ nyaƒe agbe na Yesu le kege ba fɔvɔ le ƒoƒea be gbadzadzia mi kpɔtɔ tsitre nu conseiller mi ɖe kuku na mi ƒu du va ne mi le se miabe ŋkɔa mi wɔe kaba mi ƒu du va amewo le tsitre nu gbagbagba zã ne miaxɔ be nyanyananawo mi trɔ kɔ asi yi dzi ne woakpɔ mi nyui ɖe amewo le ŋgbe dome ɖa conseiller mi ƒu du ŋgbe dome amewo kɔ asi dzi mi le kpɔ ɖa mi gazɔ mi ƒu du miage ɖe amewo dome amewo le ŋgbe dome ɖa kaka tsɔ ya gbɔ amewo nu amewo le fi ma ɖa kɔ asi dzi woxɔ Yesu zã ya me mi gogo alɔwo ma le dzi ɖa le ŋgbe dome mi ɖe kuku mi xɔ amewo be nyanyananawo alɔ ɖewo ma le mia tɔgbedodo ɖa nyame yiwo katã le ɖo to mi le radio de l'évangile be yaba lawo dzia le aƒe me ele kɔndzi ele ʋu me gamea be na tɔgbedodo ɖa le Yesu veve ɖe be ne wɔ nane le ba gbe ŋuti zã ya me esi ke ne tsɔ agbewo nɛ vɔa eha yiwo katã bɔ le teƒe ɖe eye wole ɖo to mi le yaba lawo dzi medo gbe ɖa be na ma ƒe ŋusẽ ɖe ge ɖe nyaƒe agbe me bafɔ ne tso azɔzɔli
ame yo kata fi de kamelo dona mi wa Yehowa ne yo do mi zaya le Yesu pen come do lele de pepe kele la mena o do lele de pepe kele la mena mi la me gbegbe de pepe kele mi aji ma do ma o pe nu sere agbe mena mi zaya me khoto yoyo khokatoto me be khoto yoyo khokatoto apeto Yesu to kaobo mi tso mi azɔzɔli le Yesu ƒe ŋkɔdzi me do gbe ɖa le gblɔna be amen Yesu wɛbɔ Yesu wɛbɔ Yesu yɔdɔ o me be Yesu yɔdɔ o gblɔna sese ɖe be amen exɔ dɔyɔyɔ bɔ exɔ dɔyɔyɔ bɔ exɔ dɔyɔyɔ bɔ exɔ dɔyɔyɔ bɔ bafɔwo le titre bɔ ŋkunɔ le kpɔnu bɔ Yesu yɔdɔbɔ Yesu ne me te kpɔna nu tia wa ʋunku na kpɔnu nyabe le ɖo to mi le radio dzi mi do nya ɖokui kpɔ nenye be ame ɖe le kekevi mea ame ne tite wa zɔzɔli nenye be ele tɔkpo va da si kpɔ ŋuti na zɔzɔli xɔse xɔe enu yi ke me wɔna tia wa te wɔwɔ elabe Yesu do kpe nukunua dzi vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Gblɔna be amen. Mi do nya ɖokui kpɔ. Yesu wɛbɔ. Dɔyɔyɔ va ɖo, mi do nya ɖokui kpɔ. Yesu yɔtɔ, eyɔtɔ. Do ɖokui kpɔ. Mi do miaɖokui kpɔ eye ne le kpɔ nukunua na do wlia gblɔ be aleluya eye na zɔ va ŋkɔ eye na ɖi ɖe asi. Mawu ƒe ŋusẽ wotu kae ɖe asaɖa me. Wotu ka Mawu ƒe ŋusẽ ɖe asaɖa me eye ne xɔ dɔyɔyɔ. Mawu tu ka yeƒe ŋusẽ kɔ ɖe aƒe sia aƒe me le teƒe sia teƒe afi sia afi eye Mawu yɔ dɔ o. Do ɖokuiwo kpɔ eye na do dzesi dɔyɔyɔa. Do ɖokuiwo kpɔ eye na do dzesi trɔtrɔ yi ke ge ɖe agbo me eye na yɔ blasiekevɔtɔn naɖe ko kple ne blatɔvɔnyi eye na ɖi ɖe asi. Wo yi ke le kege ƒe afɔbɔlu ƒoƒea ƒe gbadzaƒe afi ya na yi ŋkɔ eye na ɖi ɖe asi. Ema ele va ame vɔ yema misɔ va ŋkɔ Mawu ƒe ŋusẽ le zɔ ɖem le asaɖa me. Teƒe ya tsaka gba kple Mawu ƒe ŋusẽ. Mi do mia ɖokuiwo kpɔ, do ɖokuiwo kpɔ, wo yi ke le Jivea ƒe yaʋalawo dzi eye ne le to ɖom mia do ɖokuiwo kpɔ elabena ŋusẽa egbã go ɖe teƒe sia teƒe eye dɔyɔyɔ katutu wova me le afi sia afi. Do ɖokuiwo kpɔ eye nayɔ blasiekevɔtɔn naɖe ko kple ne blatɔvɔnyi eye naɖi ɖe asi 93 04 38 eye naɖi ɖe asi egbe. Mawu ƒe ŋusẽ ele zɔ ɖem le asaɖa me. Mawu fika mi le hã mi do mia ɖokui kpɔ la do ɖokuiwo kpɔ. Mi do mia ɖokui kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Wo ke le aƒe me, wo ke le radio Jivea dzi ne le kɔntsi fi sia fi ke ne le eye ne kplɔ mi ɖo le ɖoɖo ya me Mawu ƒe ŋusẽ ka ŋuti o eye dɔyɔyɔ wòava ne ke ɖe ŋutia na yɔ blasiekevɔve, blatɔvɔve, naɖe ko kple ade 92 32 00 06 eye na ɖi ɖe asi elabena aƒetɔ atu ka o. Aƒetɔ la yɔ dɔ o.
Continuez de vérifier. Continuez de vous examiner. Et venez devant. Alléluia. Continuez de vérifier. Et vous constatez la bonne guérison. Nukunu ala gome anazonko eye nadida se zonko nadida se miato da se dio se le tepea. Kafu na mau. Papa, elle dit d'assez, ebe pevenir, le jo la fideda, ye magale femme la fideda. Wakafu mau. Elle fait 56 ans. Febla ton voix de la signe. À Kota Venam Chokaka 1994. Et doya lentigne. Voix que mi va conférence à cho conférence à me papa mau kasintigne. À Kota e fanam me podoyoyo le Jésus Christ Nazareth open comme. Amen. 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 Gloire à Dieu. Notre maman ici s'appelle Albertine et voici son témoignage. Depuis 1994, Muyina ndona unsendo kenye ndona unsendo kenye azonli kenzo so ngbe do me kakaba do fia nyatepia la home anyente nzone ato ya gojio a ekura le vene ne ndisale konji kaka oba be atroze be doyo la wona fia nko gale la yi la odwa ye nchan le disale gbedora pe yina chochi ne se gbedora pe de yina. Voilà, les bébés que me so, ye nyan tofi vava. So va na negbe azonli kenzo so fun va fia ni matin a home ntocha ni matin zun. Voilà, to ma o ba me nveve noa ma u kasi. Ye nchante zo so kaka ngbedo me le fun so va fia ndakpene ma u. Ndakpene ma u na me le ko ma u la fidia. Ne do akpene lo, se le ke be we na fifia. Ne ye ji ne ba we na. Le Yesu ben come. Amen. Gloire à Dieu. Si vous trouvez Dieu quelque part, remerciez-le pour moi.
Mia se ha so mia pe sanku po ha gbo. Hallelujah. Ndakpe na nyebe mawu. Maglobe ya ora gbe mu va fie. E mawu be didia o le dogbe da eso a. Nimu le zo, nyeba ti mu le zo yin wa. E gbe a eso mpo Yesu e wo donam. E nam be ma da pe ne. E le doji lo, ne yiji wu nene lo. Muso badu lo. Gloire à Dieu, notre papa ici. Alivana pour Andrea, mi continue en radio, au Rina voix. Professeur Safia au Galgaduradi, et mi va t'avoir même le Godura, mi va t'avoir même. Mauno, nous coulons ma gato de la côte du Palimo. Considère que moi, Godura, que tu vas Godura, Mao, nous coulons la Benjamin. Pour moi, la Sama Café encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre sœur ici s'appelle Nokor et ici elle a 43 ans. Et depuis 7 ans, elle a des douleurs au niveau de la région lombaire. Et il ne lui était pas possible de marcher sans se courber d'un côté. Mais le Seigneur l'a touchée dimanche et hier. Et aujourd'hui, elle peut marcher sans aucune douleur, sans se pencher d'un côté. Gloire à Dieu. Our sister is 42. Nous allons recevoir les témoignages en ligne. Maou le nougan wom nukuno sogbo le juta vovo tepe vovo nougan wom maule eye da sedidio sogbonto mia koko mia in Nigeria Abuja eye de kakpi ma ikekpo milele mia pe screen odia Okleva do doame eye dasedidi ke mi khoye nyebe de via maison kpo gbede o voa le jutu po monya di novia nyabena wa odone eye kafi gone novia edu dase bena veto meno ye vem ale gbegbe bena ye pe gbe me gaten dino voa le maupe ame ape gbedo dora megbe a Echo yepe doyoyo. Patient Joshua
ele akpedana mawu le yepe no blani pokpo gbakle aleke mawu yodone le mopa me pe mi akpromiso de Nigeria pe anyehe Port Harcourt wakafu Yesu Kristo penko kakoa ye penko anye Deborah River State be jumole ebe yele da se dim so kudo mo pe domenyo le pe agbementi mawu po nu blanu na ye nto alegbegbe be mawu gade wo nto e wo nyele pe agbeme ebe o diele ha me ame e tile ha me ame voa emegbe a yike ye va de suku eye ohia be ya suku koko a eyi ma me tututu ye va dasile apeto anti ye va gede gbevu hare me eye gbevu ha ma kple be na ye trajole apeto agbo eye lenenempe nonome amea ye dogo haha eye esime ye no hachocho mamela ye gede gbekuyoyo aditama wi nunu ye wonu gedo agbe yike meje maunu eye ye nye be na mawu me kpo jijole ye ntile nenempe nonome amo ye toga ka sugbome eye esime ye haha mo kata vale jode dia hehia kata de ko la benare hehia le gba eye ye chaka eye ye va gede nonome de me yike me jole pe agbe me po eye de ko la be ye pe agbe pe ve plenado me pe akpe ve pe wi asiekeli ame eye ke ye no Lagos eye o wo dodo po eye o gbogbo do la kplo so de konti eye o kplo yi konti o do e po eye dolele tohe de vale nti eye atike ye ko ye no na agbesi agbe ya no atike nom na ye menu atike aye metem no na agbenyo ye potole atike mo nunu ti no gbe do da chanti ye na pe dana mawu ye le nti kokko kata tomne le mokpom ne be na atro ye penuku hallelujah mawu tu kam cho viviti me penu se osime mawu yodom eye tonke ke majika kavana egbea nyime ganu atike mo kpo ke o afi mele ame kpo dede eye dile joy mto eye me kpo bede agbenye fifia enyo wule ke wo le tan chakacha mokata ojo chakachaka mokata ojo eye mele la meseme me kpo katutu me santi kokwe na mawu ela bena mawu venunye wakafu ye penko hallelujah fifi amia kplomi de Lagos State Nigeria na da sedidi nukuto are kafu na mawu wakafu apeto Yesu na vinyo nu lori yoyonam me yira Yehowa penko le nu ke wo wonam lata le dinu wi de keliame le pe kemi do megbea ye pe jisikea pe dodoma me kuhide no tinye vevesese no nye ndrusi pe ahadame nyime nyafika to ko vevesese macho eye wona matiko yike nonmeno eye nukea nenema dolele avevesese aga yeji chitre chichi zuagban nyimeten zonao eye vevesese de gadeja le gbegbe na okplomi de konti ye dodua wenua okplomi de konti emegbe meve was scanner gake o meten le kpoku hiape josopo eye vevesese akpotoli kokoko eye o tona mbena abie eye vevesese akpotoli eye nkeke ton som megblona dokita be konchi ve nyaya mede aloleme yo dasim eye megblona be me khose benare mawu a yodom eye meno atike onom eye meno chinom eye jisike yiko wo
le dinu velia me le pe akpe vekpe bravo velia me le zama me fidama gbea ma uzan dodo ya ma uzan pastor gan eye wo yoku khinya tututututu le gbedodo da me evolo ye kuhi ma vo nyeme gas ma u de kuhi ma dale la nyeme eye kuhi ape josopia ye nye pe ma ike me le dalo me mi le poma le dinu ele eve na me se na veve ale pepe eye me no biblim eye me susu be na abide le nu podom nam nyeme nye be ma u le do wom wo be na de ya de pekuma mi pa pekuma ye no nu ti la nyeme ye pekuma wo dele e dole nu ti la nyeme ma u nu so katato e ele la nyeme eye wo dele la nyeme kafu kafu nam fifi a mia trok bova Togo le lomem. Me tive ma so nti kokwe na mawu le nu yo kata ma wole agbenyeme yoda gbe nkeke gbanto a ike wo to tapepe atia consider ve donc kona nkeke yawa ve to me no nye vem ale gbegbe nye mete minanu me jagbagba bu ga ke mete le jojomo me va do tepe ya me no gbogbo na mawu bere mawu ni okata le menya towe ne nye me trokpo la mesiewa nye ma jo la fiyo wona de la gbe nye me apetonye eye nyatepe egbedodora pe yiye va do le gbedomda esi me pastor to gbedodora dia me no mokpom na mawu menya be mawu ja yotonam o daba popo mea veve se abulo ebu me sonti kokwe na mawu de ka hon ko to nye bubu nye da sedidi velia ye nye afoa a ndusi me pa fonya elevem nye matem aso afoa do afokpa me chantete o me va do tepe ya nye matem no titri ntochom eye le gbedodora me mawu yodom le yesu pen ko me fifia me le son me le tikpo nye me gale senade ko yesu akpe apeto akpe kafu kafu na mawu. Amen. Da sedudi ke kpledoa toro me badu moji me va nyimale nyimele nu pomo epele kanya ne me totia eno ala no tomo ela no fiem kaka kunyela bia me va nyicho ande ko me wona leke emle to na ma obe me ba do ba ko me won to na egbobe mi apola ti anu mi apola ti chogan mi apodo yoyo nya te premier fienyi ala me pobe ama odo coat o bla yo do nu si anu le ko me me kwa me si ameta ejile nye jom ale gbegbe be ma
Gloire à Dieu. Alors notre maman ici depuis 1 an avait des problèmes pour voir. Elle ne pouvait plus voir. Elle avait les yeux rouges. Dokita la do mama kwa ne mia kwa da. Kafu kafu na mau. Ke mia glo be akpe na mawu do nde pe joro mia ji pata mi no vi nyele isukulu pa e wo crise o koko e bana mi la home be wo crise enya ke mi le glo e no oxygène go me kaka o be dokita va po mi be o be ya jo référer mi lo ra tokun mi be no tokun to va po kaka be ye be do a yo ngba va le sene ko go mo be yo la dati mi a home mi va no vinye ji la so kakla ya wero kwe ya do vudome ele fuamo le gbanu la home kaka mi va koko so I church ye be le church pa me ele do du na paso yo va so chaîne d'afone e ma ube didi me obe croisade ale yo va ye no nye be yo la va fie ye be va tutu gban premier jour e to du di be gbon na paso agbo e ma ube didi me kwa ye enuke mbambo no vi nyangba le vudu ebe awo odun e agboji ento de kai me mama nyem jala jinyarolo be ento nya be le doju na me emi ada pe na ma obe na no vi nya ngba le pudu mu gba le so kaka be awero kweko nya da pe na ma o. Gloire à Dieu. Notre sœur ici s'appelle Nadège et le témoignage qu'elle donnait est relatif à sa petite sœur. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas comment.
Kelele do 4 semaines ya ye gba school po ma wangare nam ni so jeudi que mi va o le do gbera eju pe mle pu nem jibe ma se ja le pe ntocho mais vendredi que mi va ma u va ka signer chan nda pe nam nyabe papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'opportunité était donnée à la petite fille de parler elle-même. Elle a dit qu'elle s'appelle Aimée et qu'elle ne peut, elle ne sait pas to speak herself. And she said that for 4 weeks she was sick. She has not been able to go to school. And she was brought here on Thursday. But on Thursday, Mutokoji gede, ngba trova i village, nyekpa doyoyo, mujo i Ghana me, mutokoji rekpepe, nyem lekpa doyoyo. Mbe vraiment, eke me mlefio. Mvare ke nojo wonamdoa, nti ekpata seku, nyem tele na sifafao. Nesi mu hozwa nyem lena. Ye ehwanye va kase unambe, ole ja okrasa de. David be amegan waso Nigeria mbe yo akpena ma wo ma fa kemvado jeudi a matin les va fa fifia tiomdo agbase nyem keke nyem le tengo etanye nyem te blana tako nem blata ifia mdola de tako adangbe voanyi so jeudi kemvado fia nyem adajewa tako notana kaka mikpa mbado ahome ankusifafa mule mbe vendredi mbava mata pena amesiamina que so Nigeria. Celle qui vient de témoigner, dans le témoignage de la guérison d'une maladie de peau, pendant très longtemps, elle était malade, elle avait une maladie de peau, elle allait de lieu de prière en lieu de prière, elle allait partout, mais elle n'avait aucune... Elle se demandait si elle pouvait se laver encore avec de l'eau froide, parce qu'elle ne pouvait pas se laver sans chauffer l'eau. Mais quand elle est venue ici, elle a été touchée, elle est rentrée chez elle et elle a pu se laver avec de l'eau chaude sans plus se gratter le corps. Gloire à Dieu. The testimony is this. She was sick for a long time. She was having a skin problem. And she was going from prayer camp to another, but to no avail. She could not get the solution. She could not have satisfaction. And the problem was still there. And she was told that a crusade was happening here. And she asked, what do you call a crusade? She was told it's somewhere where they will pray for you. So she came. And when she came here, she was touched by the grace of God. She was touched by the Lord. And when she went back to her house, she has been able to take her bath, to take her shower without warming water. And she was feeling nothing taking her shower without warming the water. Praise the Lord. L'orchestre. Amen. Tous ceux que vous voyez passer ont des témoignages. All these people you can see, they are walking in front here. They have testimonies. Mais si on va donner tout ça, on ne peut pas. Minamiacho Nemia Dogbera. Mavo Miekafo Emidoreji Yesubo. Le nami de Popo
Et ame akpe akpo okpɔ ɖeɖe. Yova fiaɖuƒe la me. Medo gbe ɖa bena woƒe yayrawo nenɔ anyi tegbetegbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ le ame yiwo katã le teƒe ya ta. Ata kpɔ katutu ta. Medo gbe ɖa bena yayra mawo katã nenɔ anyi ɖa le woƒe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ le míaƒe dzoaƒe tatɔwo ta. Akpe le dɔ yiwo katã ne wɔ ta. Woasɔ bubu na wo ŋkɔ. Akpe le dzisi ke ƒe bena akpɔe ta. Bena nayrae. Bena lée ɖe te sesĩe. Nusẽ yiwo do le eme atrɔ ɖo teƒe ne le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miedo gbe ɖa bena nakpɔ mama tata ye nado nusẽ ya ma hã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ aƒetɔ le nu yiwo katã ne wɔ ta. Nu nyuiwo katã nuwo li nɛ. Ne nyɔ kakaka nuwo li nɛ. Mieva ɖo nuwo fia sia. Xɔ bubu, xɔ ŋutikɔkɔe. Na xɔ ganyenye. Akpenɔ aƒetɔ. Esi miedzo yina. Na kplɔ ame sia ame sɔ ɖe ƒe nɔƒe ɖeɖi ɖe. Eye be yayrawo nenɔ anyi ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Na nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnuwo míaxɔlɔwo yiwo tso duta wotso du vovovowo me yiwo va wonetrɔ yi ɖe woaƒe nɔƒe ɖeɖi ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Safe and sound in Jesus' name. Nous te remercions pour toutes choses. We thank you for everything. Au nom puissant de Jésus. We have prayed. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Appelle-toi Milo. Son nom est Jésus. Il est le sauveur. Par son amour, il sauve les gens venus de tous les horizons. Il est le guérisseur. Par sa puissance, il guérit les malades et aide les impuissants. Via le satellite, la radio, la télévision et sur toutes nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Soyez rafraîchis par la musique glorieuse des chorales du monde entier et une musique spéciale de Dan Luten. C'est votre temps de recevoir un miracle. Your miracle is coming upon you today. C'est votre temps d'expérimenter une paix véritable et durable. Son nom est Jésus. Il est le sauveur. Par son amour, il sauve les gens venus de tous les horizons. Il est le guérisseur. Par sa puissance, il guérit les malades et aide les impuissants. Everywhere you go, peace will follow you in Jesus' name. Jésus ne se contente pas de vous offrir la paix. Il pourvoit un moyen d'en faire l'expérience lors de la croisade mondiale avec Kumuyi GCK. Le pasteur Dr W.F. Kumuyi, l'orateur principal, conduit le train GCK à la ville côtière de Douala au Cameroun. Venez expérimenter
Vous attendez, vous ne partez pas. Tous les ouvriers du Togo attendez, ne partez pas. Togo peut demain à 17h au siège à Hendranawe, tous les ouvriers de l'église au Togo sont attendus au siège pour rencontrer le chairman du comité global de JCK, le chairman. Donc, demain à 17h au siège à Hendranawe, tous les ouvriers. All the workers are expected tomorrow at 5 o'clock at the headquarters at Hendranawe to meet the global chairman for DTK. So all the workers tomorrow 5 o'clock at siège.